Rwaria Rwa Useneta ndene ya kaunti ya Meru aratugukwa kanya ga kuthuja atongere baria baguchwa utongere bwa gitigiki kia useneta ukarikana matingitungio dula ntukuyegoro na arethirwa kiaraira metha batano babara baguchwa gitigiki na niuntu Weru TV ni TV endete kunganania kioto kia atongere bonthe ugorobana tuketha turi na kanya kangi gakwarira metha bathatu babara baguchwa gitigiki kia useneta ndene kaunti ya Meru. Rikana no gwatane na bao twimwe kwa mwe kurukira mutandao wa Facebook tuli live kiri mutandao wa YouTube kundheri yetu ni Weru TV nkuruki no warane bao tu kurukira 40321 inya kibugu ithato ijirimwe kurikane namba yetu itina mari kinyajariko. Honi mbitagwa Ntinyari Kenywa ndene ya studio chetu ugorobona ara turi na gitio gikinene kwithirwa na bathatu taunda gweta ukabere baraba guchwa gitigiki kia useneta turi na Celestio Mutumathuranira uroguchwa gitigiki ari muruiri kiumbe turi na Miri Muthoni Kirima uroguchwa gitigiki na kiama gia Safina na turi na John Buruki uroguchwa gitigiki ari muruiri kiumbe na mbere batukethia nkethwa nkibatariria mitaratara ya Rwaria Rwa ya narua o mtu hari na ndeka ithatu cia kwithira agicokia kiria kira tukethira tukimuria no withira na kanya gakuria mutongeri ungi kiuria ugokia njara yaku na nkethira ngi kwa kanya gakuria kana gucokia kiuria kiu nkuruki tugetikanire gutumira migambo egutea atongeria bangi gutea mutegeri wa Weru TV na nkuruki gutea mugongo jwa Ameru atwanjiria ona ndeka ijire o mtu onthe thirwe na kanya ga gutwira no wewe ngwa umite na no thithagia ate atukianjira nagwe Celestio. Thank you so much. Na mbere manchokerie Weru TV na management yayo ni tubo mubango juju na inyara ithirie betu na kunde batura ithiritie marieto mbeto athuranira Celestio Mutuma na rietwa ringi Ameru bambito mtato Meru na tubotetera kioto kio mtajo jo county na Meru. Onigo chiaro kwa nchiariri Ntumburi imami okwa etagwa Veronica Nyoroka ndachoka ndakurirwa guntu gwetagwa Kangaita Tima Ward ndathoma primary ijiri Nyamachaki Primary School na ria Nyiri ndathoma Kangaita Primary School na ria Timao ndachoka ndeta secondary Kaga Boys ndagwata B- indeti kweta kuthomera kithomo kia education Egerton University lakini tetre nontu indari na kiroto kingi gya kwa battery so indetere kuthomera battery ndathithia degree yakwa mbere ya philosophy kuma Ubaniana University na Reitari ndachoka riu ndendete kwa missionary indachenjerie ndenda gutwika diocesan ndeja ndathomera theology na rora nterecha Kapsabet college etagwa Tidinyo kana St Matthias Murumba but intathiririe theology indaumira ndeja ndeta kem ndathithia teaching na professional ndi mwarimu wa high school inditene skuru kadha inditene Kangaita Day Secondary School ndi acting deputy inditene Ontorere Boys inditene St Pius the 10th seminary the longest kuma 2007 mwaka 2015 na 2016 ndarikiria kuitana St Joseph Day Secondary School narantere chiegoji kuma mwaka juu mbithiritwe ndi social activist ndenda county ya Meru ndi kuma kirasine na kumegitari mwanka nandi ntura gutetera kioto kia mwingi ingurene ndina mwekuru umwe na twana twiri. Wega sana. Miri kanya gaku ga guchimenyithia kirimo Meru. Wega nontu bwa welo tumustikana kutuinvite na arua inkuga ibwega na mwathani Murungu etana mbere na kubutharima marietwa mbetawa Miri Muthoni Kirima na kuruki mbonoki na oni nchiariri Tharakanithi County ntura itagwa Magumoni na onchiariri ndathomera Mukoni Girls ndauma Mukoni Girls ndeta Kahuria ndauma Kahuria ndeta College Limuru ya secretario ndaita Ngugi Njuri Secondary School from there ndachoka ndecha kuthithia nja ingi Meru County ndagurwa Saindi Ebore Kirua area eta Wambaria na ndita Ngugi na the National Council of NGOs ndetha ndungamirite the 5 counties Embu, Tharakanithi, Meru, Isiolo na Marsabit na indita Ngugi na community worker bithero ngetethairia community Ngugi ciao na
na ndenda mbira uchwa gite kia senator kia Meru County. Wega sana kairi mamno ntubakona kanya kwija kiri weru ugoro banarua John gatira correct pronunciation yerito rako kebera imburuki kana imburuki to echimenyithia kiri mutegero weru TV. Asante sana na ibwaga sana ki antu ba otegeri bonte ba weru TV kaita ka bombe obumenyethia boya pyo rito ra kombe to amburuki temburuki imburuki ka gintu ke kuburuka beto amburuki John na onde no kuruba miaka 23 imbithirite ngicherwa kuntu kweto amwerondo akithi ward tiani west buranke omba kuwa imbombete kwethia nkithoma thukuru ya mwerondo primary ngakuruka na maxina na nkathi andu ambere ngaita kuthoma Meatheni high school na ndari school president na ndakuluka bunene sana ndachoka ndata University of Embu ndawata first class honors na immediately ndego graduate last year mweri okenda ndamiria masters with immediate effect na thai masters nkuendelea kugita lakini ndona ibo yambe thenkiromba etike Useneta nontu bomantu manya nkara nkethe nkendelea obolesa wao bonge boranke omba kuwa mwanka unkinyete na okuru bwako umbana imbethirite nkiomba otethia Meru sana imbandikithite nthaka 51 mwanka mbana umbana onini ngote yako ndimbandikinde muritwa lakini Meru tuna 145 na njokite nthaka emwe no nchita ya marieto lakini utima no nchita ya thai nkumeichi kumenyekana na lakini imbongelete bangi batandatu bonde takaira cyandiki ukulukira oni thai nthaka 51 aya na ugeta na mbere gututariria mantu jare othithite na jare rengenda kuthithia kiri utongere bwa Senate ndene county ya Meru lakini mbuga mutegero weru TV are interested kumenya niki ugutagite kia Useneta kagitene kaka especially no ntuku gaure skuru menyo rengetero ugachwa 2027 na kuri na TV ingi urengechwa kuri gite kia MP kuri na kia governor kuri na kia president niki kagitene kaka wonete mwakene jojo 2022 urombe gite kia Senate Mwithikiria kintu kira gitumite onbona ndombete kia Senate anti rombete kia MCA kia MP kana kia governor ikintumi kintu kinini sana kira gitumite ambonete kia Senate antu bara bombete kwithia ba ikure onthe batombete kuruta ngwire bati kuruta Senate na batombete kwithia bakigusa kintu kia mbere ngwe Senate ithere oversight kana kwithia baro amerite mibango yonthe county imbonete bara baithirite bareo ya nte kwenda kuthukiria tora muntu mbua kabarami lakini batombete omebwithia boya na ndona onikaria kijana nkambiri otethia antu ndina miaka 23 nkiwanda kinya miaka 50 na ara 60 tothe atu transform Meru na iwontu nkwita nkiwa slogan yekwa nitajirisha Meru na tuka ya nke ya kwambiri obatethia mbano nkiwanda kinya miaka 40 na 50 ndethia mbuthite mantu ya manene sana kintu kambero ya kwa ile ontu ya batu youth tukara kurwa matwingo tukaria wana youth tumba kwambira kwithetera twana utiro tukoneka no twana youth baterwe muntu aithiria athire cukuru akaero withe na experience ya miaka 3 utino nyori tangui no karita experience no te andiki byo bitomete wiri na witikio wa Meru bomba kwitha bagi kwa chance uri na miaka 23 nuntu gitigia Senate rimwe board tukona bakinenkira antu bagukura kura wina witikio Meru bakinyetia gugwitikia na gitikia Useneta oni ndeshua kabisa Meru ibarikite wetekaniria na bampete kia Seneta gituminetia Meru ibarikite kona youth ira yonthe omba kwewete kya leadership kana ke otongoria nthi ya county ne Meru ibombete kurita ngwenene ukaya kwa ile muchoro kwa onte ora twithite tu no John Paul aritete ngwenene era ute muntu kinyore ku arite MP yo Kenya ukaya kwa ile ya tobue ingo ya bori ria ari MP obori aritire ngwenene sana na ibo onto kuromba Meru by the way sure on karia mwana youth nkarike kwewete kimba no karita ngwenene no ntunya Biblia ngo Rwa youth ni mumwe antu bae nenya na bakari ora bangololo na nke ya ndene nyenene na iba ikunya mburuku nke ya keburuka ubuje maendeleo ya manene saiti aya mam oringechwa gitikia women rep na bingi kathomba niki gitumi gitikia Senate kagitene gaka okay ibwega gitumi kia oni mbigua anchwe gitikia Senate kia Meru County kwena tamu ijere arome bae the first time to kwa devolution arome bae bachukia ria mbere bachukia the second round ndategera ndona kira gitumite ntonya no tubwa youth inya thai mbandikite oni tukwira ngatonya kwina youth beragwa pethura bae na 5 years experience ndauga no ntubatu Senate tega kuria tuthithagia mawatho nkageria kuona MPs
beta bakurukie kanto karagaitwo kakuga mo youth yethe wenda 5 years experience no to mo youth ria university achokerwe anenkanere 5 years experience ina gaita inya 3 years experience tongari hoka akiendagia naja kanto ko iko kwenda gwitambaririe na karetwa ki senate oni kethondo mbere gugakurukia that manto cheu cha kwirwa mo youth 5 years experience gutena wamba kurita na ko iko gatumite oni ntonya ndauga ndichukia giteke gia senate kendo ntobo bumao mo youth yo university at least yakona ngoge no ntongoge nara university ingoge arachwaga uchoke ugo mwe mato cha 5 years experience kwa uno mwa etere mwanka bamwele bagakua. Lakini muswanda jajo mtu no ikie bunge ari mu bunge na inyo kenda no ikie muswanda jajo kiri county assembly ya Meru kugangugirika eza no within the county government ki unandikio kendore teno to arome baturathurite tamu ijire ote muntu wathuganiria mo youth ona muswanda chucho batire gwikwenye kire county assembly kana inja kire national assembly ndona one yo karasimisha ana batikero banenkana ire 5 years experience no ntwathomera thire university ni ayewe ngoge. Number 2 oni ditana NGO council inkwenda apart from mbeca ire kaumaga ki national kire kenda ciecha ki county nketherwa oni nkichwa nkiroba nkona NGOs ire ikomba gwitaniria ngoge ki sub counties na inya kire ward kenda youth beto betherwa at least kwe project twena cio ire ikabareta ira mbeca aya atutakire Salesio mwarimu ni mtu mbakwithira akimeka very a big impact kire muturo jari tona kire society ko agio bi numbita kwithirwa ukinenkanira impact ira kire society neki utekare kirasine wa mwagutonya kire siasa cia useneta. Thank you Ntinyari. Mbugire ndaumire kirasine 2016 so for the last 6 years ndethirite ndi kirasine mithirite ndi community so gitege kinde kiromba for 2 great reasons. Number 1 kuchokia heshima gitege senator aria gavana kiraitu murungirira ari senator agitigire kiri thayo koru ario bichie senator ri Meru county mumeru ati kwonia riri inyo koru PA wa senator ora twina wethai mumeru ati kwira no so heshima yo kwenda guchokia mbere ma nchokio bichie senator physically aria ibati kwithurweri na tukimenyaga in each and every constituency twina representative bari obichi nera baire twina agenda chio ijire. That's number 1 njoki giteo na heshima egitigia senator ndene county ya Meru. Number 2 ngugire mbithiritwo inkirita kuma 2015 ingogi ibati kwithurwa ikirito ni senator na nikyo tha inkoromba bampe bongo mandate eu bithwa ndi senator mpombe kwenderea kuchirita. For example ukataga ngugichia senator ira nyingi mbere maikomenyera county oni ugeta court ugeta county assembly yetu Meru ugeta ndene ya senate yetu ugeta ndene obichi yetu chia county utiaga rieto riakwa riku either mpandikite memorandum mpandikite petition kana mpandikite a demand letter ngitatairaga mu Meru ni untungugi mwe senator nene ni egukaria county kumenyera devolution na county itikathuke so utiaga rieto riakwa kuria for example geta assembly yetu kwa example ya 2018 current assembly bokuruka urio ibombere kwithirwa bakithithia committee iria gukuringana na standing orders na county government act ya 2015 na gitara bathithirie composition ya committee iria batekire the nominated women in the post iria babati kwithirwa bari undombere kuona speaker thai ura tuchindana nawe na araria egoro ndamwira unturubora bathithitie ikiuta tena watho ambira we ngugewene kuga ondasa ambira imbete ngone majority leader indetire ndona majority leader karithi ambira oni MCA imbete na aran kwenda so I went to court iretwe ja redress na it's on record justice gikonyo na etikaniriria na maoni jakwa na county assembly ya ewa onders tia court ati bathithia committee kuringana na standing orders ciao na kuringana na county government act na ikyo nominated women bara twina bo bathirito be ki committee iu chithirito yo benefit iria bonaga ni untu kwa batetera so ngugi ya mbere bati kuthwa giteterwa no ni senator. Aya, thank you very much. Tuchokere kiri buruki urungi uri murwiri kiumbe
buga no tutaririe arwano rwaku ni ruriko nikio rutarire na nikio utikiamenya. Asante sana muthikiria kiombo burikania tiringi oya ora ndaire misafara ne kuonde ndaburikania rwano rokwa imira kombo bwelesa nimbi atumira oni njokia rwano rokwa ruimira kintu kembere pyo kira katumira ondo amande muntu kiumbe nkume antu bonthe iba kume onda ari kiamene kayundiye na ria ndari kiamene kayundiye indarire nomination fee engiri 125 lakini ketiere kiumia kimwaki na ibuke me antara arambandiki ketiere just 1 week toeta muchunjo ngotikia brother au no akwire na kumea mantu yabo yakarikire bambire no mwanka mbongere mbecha kenda tumba gwita lakini tutaombire lakini niwe no tukiroto kiki tukaria wana youth ito amwire no kwirira wongere mbecha in no na ke pate na atwari ende no tukiroto kia ko nte kiumba kureka nakyo no tukiroto akwa ni utiera Mumeru akwithia baina senator bati na ora akomba kuita ngwire batere igari Meru ende undaona no tukiroto ako kitumba kuro no tubokeama ndaua no mbete ndiri independent ndaita ko register of political parties ndaomba ku register ndayukira wano rokoro mira nite ndayukira wano rokoro ro mira ukaya kwa ile batu tukaria Meru twina imera meanya ndirawita na ko register of political parties umuthana kia ndwano uithano bakathura rumwe indombere ikuthanania kulingana na antu baimenti bethe abakianda waru ndathananie waru antu batiani banda mpempe ndathananie mpempe na antu baegembe oroko me Meru ne mari athatu ndathananirie mira lakini by good luck barombo mpa mira na ibuko me mira ukayakua mira mtu aikwa ke mira athwanakia Mumeru ko ende bikira atumire njukia mira igwethe abatu turi Meru ukayakwa ilia nkia ku anjukie into bibinge yontu yebati yontu yankayukia yontu yarwano ro ebati ikintu kitiumba kueleseka na kitene nya manufaa lakini ukayakwa ndi yontu ya mira no ombe nya kurebati una mantu yangi na nkia kuyukia tako mtu nkuvogire lakini nkia kuyukia yontu ya tu example ke anka yukia maiki kana ya radio ikono ni ntena akiri na nteko kuthwania Mumeru no kuelewa utekuthwania Meru baba ingi barabate anda mira bakigwa be left out no to senator ni mtu omba kwithirwa akiona kura kuma kire constitution bekenda imbetire ngita Meru yonthe na kaomba kubelesa na kabelesa unkia nibo ntungukura nkia kuyukia onto yarwana roko ruhite kana kayukia onto yebati ka nyumba kaya rendio ikono ne oni tena mathugani yani ikono ya kandi mtu ate na akiri lakini ranjo kite mira na kacho ngeta kabelesa ndaikite mpempe waru na ndaike mira lakini thirikari ya accept mira okay ukwelewa kwa wende bakiona imantu yesa sawa fair enough mamu wiki amenekia Safina nikio tarire kiama gia Safina na pia mabibi ngema ibo eka sana oni ketumi ndatarire kiama gia Safina oni mbithairwa ndina hantu baba ingi sana baranditaira ngugi na barantethaiya ndi gikundi kiekorwa bare arebi reformers iba reformere na ndona gutia ange bagatonya ndatara gitaru ndina ekuru ntigwa nabo intethaiya ndona nabo mbekire gitaru nekiria ndina ekuru bare akuru bao banyunya nabo imbathithiria counseling ndona nabo batinganira na ara nabo batonyeku ndina antu baranthethagia akuru bao bathekerwe akuru koi bathekerwe maisha bange miaka 20 bange miaka 10 nabo imbona ibwega nkabatethaiya nontu tikwenda kwao bethe kana anabo bethura batheki na ndona kintu kiki onthe ndachwa ombasi aba kaumira ndiricene ndona antu bau bakwa nontu ibaba ingi ikio ndatarire gitaru nontu akuru ba reformers bario Meru county yonthe gote ekuru murebi wonde gote mwekuru murebi utiche Meru kirima nontu nani nturo batethia ndona batinganira gantu ne gakai ndona gitaru ndabekira gitarune ikio nontu ndatarire Safina igitaru kirio nkabekira kukonthe na nkabaunia na gutokethwa na thina na twana tunthe tu orphans tunthe importanetie tunthe kona mbikire gitarune kenda mbomba kubaunia na ndabaunia bageta bwega aya Celestio rungi jamurwiri akiumbe mbuga rwano rwaku ni rwikuna nikio rutarire mbitambikirite rwano rwakwa na rwano rwakwa iga t-shirt gaka na mostly rangi uchiriku kwina blue ironga mairaga hope Meru twagite hope inene muno ni tugwitie tucoketie hope iria Meru bakwenda kwina rangi ya black
na ngie njiro turi antu babairo so itubati kutea culture yetu no ntuire bwetu and then kwina rangi ntune imbati kuania antu ruya rwetu tubati kuthithinira ngugire cionte tukurita tuthithinire ruya rwetu na twithirwo tukiivunairaga ngugi cietu iria tukurita so eu nio simbo ekwa na kira giatumira ndungama ndi independent candidate Meru ibaije kiama kia UD ndakiambiririe ndene Meru County indari coordinator na ibaije after kiagura gwakarire ntekara gucokera rugono ruu ndacoka ndeta kiamene kia chama cha kazi kia Moses Kuria na kundeta no ndaiyirwa 270 nomination ndamiaga irio ndetere ndi independent candidate. Yes. Hatucoke kiri ugwamburuki kenda mtomba kwithwa akideliver kiri ngugirai mwananchi lazima ethirwa akiarea gwa ngugira mpe inire kuyongo kenda mtomba kwithwa akideliver kiri opinion yaku role cha seneta ni chiko na niri kwira nene muno ugwe uringenda kumitiria manani kulingana na ora olimbitha nkimenya na tikubatisha county roles cha seneta nchithomete bwega ngachimenya role ya seneta number 1 nerethere is very important ukoroka chionde kabisa tangu akwena na kirengi lakini irethe is very important embere ikwithe akibutha kintu kira twita oversight kana gutwika nwe mumenyerio kila kitu tukaya kwa ile au Meru ngugi ya seneta ikwithe ai mtu akwithe akiona kintu kionde ategera kilo kitu niremete ubati omburi remete na njira iriku njira ire remete anione atiri muntu akwewe tegikia seneta ito ayete kiraito na ito ayete mithika linturi ari ikyo sainira mbesa tu example icha development tu example asa ini mbecha cha infrastructure wekira barabara for example tu enye onto yake thongo ari ikyo saina mbecha yu irresponsibility yawe no to no oversight akaya akamenya aka make sure ate asa inire to saina alafu utukuana no batiko ya wafuatilio kwa urio kweli mbecha richi buthikira bwega na ajo abuthira to ta civic education kire antu abaira ni o mari nda amesainire na irio lakini nwe na remoro ngwe oversight na tanku na remoro wake bubu mana biu tomete ndo ama ibo ntunkubwira etege kya seneta ikare mero bantu ba dirita ba ikyo ya ibare mero ikyo okay yakuendelea kwa ilia etege kya seneta kando na kuthia kina oversight etege to bati kuthia tu no bichi no to seneta tu nyotha itukamuo muchwa tutimuona kinyoka uo muringire thimu ateoya nokuelewa lakini mtu ya undra ikyo etege kya seneta kintu kambere nkethe and very close to the people na nyama kaithe abakenda anything nkethe and ukwabo na ngui oversight nkombo mitabura kubatere aya choke kirigwe Salesio mamuka kama kankeza kiogwe antu babengi bauga obisi senate etabatere kwithiro ereo bakauga iyo representation ni guchokera duties ugategera kinya MCAs bari role ya kugeta oversight ugategera mantu jago tegera location tuge ya revenue kirima counties gugira no inekero na National Assembly antu ni ubagiwaga akwe bangi bagiwaga guge legislation kana kugeta mawatho no inekero nyayo the lower house National Assembly in your opinion ikubatere kwithira kurina OBCG ya Senate na niki aikiuri kithongi kimuno ntinyari bwa mbere ngichokia mpambe correct my brother Senate tino kikatiba kisheria asainaga mbecha iria cienjaga ndene county kana mbecha gwitene development project then kikiure kiworia kitigia Senate kirio tiontu tugukienda kirio ni untu katiba iria twathithirie 2010 na nonga tugachange katiba yetu kenda tugita na mbuge gitithuki ni untu ngugire chitagwa ndene Senate ngugi ithatu very main ngugi ambene kuthithia gisheria na isheria iria na chio chigo protect counties yetu so tukauga tunenkere county assembly kana tunenkere National Assembly ngugi ku protect counties chietu atukethwa napo tukibaejaga overburden ya ngugi cha kumenyera counties chietu na chichirio very explicit ki article 111 article 112 na article 113 sheria iria ibati kuthithwa ndene ya Senate chibati gwetania kana go protect counties chietu number 2 tutiomba kuga county assembly na chio chiete ni untu ngugi ya mbere ki article 217 ya kuthithia division of revenue allocation ke kuthithia sheria area
utumbe umike ki bunge chietu nuntugeta ki bunge chietu cha county assembly okeja ki county assembly ya Meru in a very different na needs chiayo na county assembly ya Embu tio mwana needs cha county assembly ya Ramu so tutumba kumenenkera ndene ya county assemblies. Number 2 ke kugatha ke kuga kana kuthithia ke ira twitaga formula ya uria national revenue komba kwa allocated ke counties tietu formula na tutumbo metigira county assemblies inya ko thongo yao ne oversight ni untu na imbi eringithia the national cake ni untu MCAs babati gutegera imbi revenue ire kwa collected ni that county government ni babati kuthiro bagitegera lakini watega allocation yako thithwa ire thithwa out of the national cake kana revenue area ite corrected ikra na mbechi ingire kuromba from the development partners so a senate specifically debati kuthiro area kenda yomba ko protect na kuritango gichiayo kiri chio protect the county government impeachment ingo genge ogataga ki article 181 na section 3 ya county government act ingoge senate go impeach governors so county assembly na may process iroge katiba no bato chenderie katiba yetu ku impeach president tutembo tigira ngogeu ke county assemblies inya ku impeach deputy president inya ku impeach the senate speaker kana deputy speaker tutembo tigira MCAs ngogeu aya ambeje ke ogoe meji goge oversight tengoge raisi ingoge o chamba ugakire personal attributes chako kana qualities chako we mtu personality yako kariata kukara we mtu akumeria menya kweza wira executive ya county goge te gwita bwega kana gwita makosa tengo gembo personality yako kariata no kiwa jakawe in that space. Okay, oni kere inkona kontogo komba nonto kere National Council of NGOs irandirare ndena counties ithano na ingwitikia my brother Salesio no more CSOs na ibakarite gitare nene sana by CSOs ya Meru lakini bare scattered batare anto bagochoka ni babetho inya bari na chairman secretary office lakini only kere 5 counties ingeretie na ndethirwa kote county eten executive you see kwa uimbumana area kareta na nkomba ko push no tonya kuma the National Council of NGOs office ya national wecha kire your county no ethirwa gitara na no kithithagia manto tajau jatithithwe muto na oni de mwekuru inkomba kurungamira counties ithano kire NGOs so kwa uoni nya kwija Meru kintu kia mbere mbesa cia release wake kuma national government nketha ndo mbere gutangaza mbesa ikumira na ingwetikia for the last time wijere uteseneta inomwe twaigua tangazite uga mbesa iciumirite atwaigaga na tukaigaga chieku kintu chageko lakini oni ketha ndo mbere groups itu ecio ici groups itu na cio thai utiongatharia oni akembesha ikiumira ketho ndiko ikira ke groups. Number 2 kwena nya media ta acha kwenu ngeja ngatangaza ngabera Meru mbesha iralilisiro mbesha inganona. Number 3 oni lazima ngeja kire governor ndeja ke governor agatwira mbesha icio natika thithwa nonto maya kire baba ra ikubo bairi the term 2 terms mbesha iralisawa agakara Nairobi totona ine senator ejete uga na arwande meoga senator mea tega kurembe cinge ciumaira ciawe lakini mtomba kwa giu mam beta ku release otethina thina ni urambe chigu gutumiro ni ukwenda kwira no mwanga kwithirwe only the senator ngai sacrifice oni na itobia kwa nonto ndarobe arabu the ones or the sub counties kodwa kwena NGOs tokethwa twena mbecha extra na mbecha hiyo igatuma oni mbithirwa na committee bakwa you see na committee bau tugakaraga thina ndi tukamenya ugetha kwena public participation kwetha kwena public participation anto bakere ithagua mbeca ire recire county na ate ikuthithia na every sub county iketherwa gitaga ikina sub county yao
kwa county sio ndite mwanene kwa sub county na mbwao hii nyingi kwa na sub county etena barabara kwa une baterie kwethora mbeca cia ta county ne o sub county gaita maoni chao ikauga batwe ikienda to kwenda aya fair enough Buruki mtu ambako kuona we mtu umwithi akathugania no wite kuthithia oversight naro ukagondokerwa ugakira no kona jaka kiriro liwe oversight we up to the game Oni buranke umba kwira athikiria bonde na baraba tegerete TV kintu kembere ibambichie bombere pio ndi nchamba kintu kembere nthiguru no kuma nthira ombwa mwanka utukinyete ote muntu omba kurwa metini aseneta aina miaka irambe ndinio kintu kebieli nya wategera antu bara tu na bonye batu chinda nabo itene keke seneta I'm sorry to say so nya wathaba yana bangi batia uga kwa linya in terms of kithomo kya ko kiriro saiti ikona ni I'm very qualified actually I'm one of the most qualified candidate keke tene ke kintu kebieli ondire nchamba na ndela ingo na ntekira ankiwa nonto nke yakona makosa kinyare to that na skuru mbomba au correct man to bra batere na nya thai imbethirite tiago ndithai ro rampere kwithia ndiki TV kana ndi mantu na manya ki address issues cha Meru na ndichi address inge kira aya fair enough atuchoke kire ugwe Salesio kire role oversight bado Jara mengi nya senators baraba gwitangu genjaga kire county inge no tubugira kire county just so fast seneta atire twagitango genjaga I think atoba focusa ku oversight better already chiatumirwa chiatumirwa iroboku ija bukaringa kelele lakini ngechoka ke something kintu kiria Miriam bakwithirwa akigweta rimwe ntije kithara nona ja kantu bagitairo ora baringienda oversight kuhakikisha tuge for example kethera iria jojo ntima west priorities chao imbi so that tukethirwe tugikaira mtu stima lakini atikumba kwa affording akorea bili eu ya stima oversight to that extent kiri ugwe urithugania atia na hii strategy iri kuenda kwa apply ukaja kutueka senator county Meru. Thank you so much Ntinyari kiurege kithongi ki senator oversight yewe ethawe na instrument inyage katiba instrument ya mbere already utumba kwa oversight mbeche itetumeri ubati kwa oversight mbeche itumeri au naomba kuria bioria so instrument ya mbere ki katiba ni auditors general report eni abati utumira kendomba kuria bioria birebi bikorwa ni auditor general makutho jarajareo number 2 ni control of budget report ire ritagwa annually quarterly every financial year nayo ni yonanagia in that quarter absorption ya mbecha from the national government or that particular county government etumirite ke department kuringana na budget irethithĩtie number 3 instrument yengira pati gutumira ni ire twitaga county assembly no to county assembly nabo in MCA bara nabo bakuria bagwitia statement direct kuma kiri the various departments iririo cha county government so makosa jaja thiritwo jario ki senator uria ukurukite thai to uria wario uria ukurukite thai ugeta ki obisi ya county assembly ikubati kwena obisi irio itagwa senators liaison office na ki senators liaison office ikubati kwithwo ki katiba kwena uria twetaka liaison officer mume yake thire 5 kutirari na liaison officer uroba ubati kuthwa kilinkaga assembly na senator orio so kige kutho kiambe kiranko ojoria lazima oni kethwa ndi na liaison officer obisi ne kianda tumba ku link na county assembly na tumba kuthithia role yetu ya oversight number 3 senator atiumba kuthirwa ngino tungu gengine kutaga oversight ya miradi ire kuthithwa na governor ongoing projects senator atiumba kuthirwa eritho each and every ward no turi wenka so gintu kiria onbangite kuthithia nke umbugite senator tutena kite utekite senator na yoburu lakini ngachwa antu batano kumage community mukuru mwekuru muyuthi mtoto ukirima wathe na mtomo kanisa nchoke nditanirie na MCA beto nguge mbarombe nafasi ndene obisi yao antu batano ibo kandithire ngugira ya oversight sawa ya mirandi ire kuthithwa lakini bambete obaikia training kwikiuria woria gikithongi muno demwe oba wekirwa stima na pengine ti stima okwenda tukira twagite Meru county yake i Kenya mzima ke county cheto chionde isheria enjega
iria twitaga public participation na ugataga Public Participation Act iria twinayo ya 2016 ya county government ya Meru ina ikuthobi bingi muno na gintu kia mbere kiria ngathithi kuromba MC baraba kethero bareo gukurukiro bichi kwa liaison office tumbe kuthithio garuruku bwa sheria iria ni untu ugataga jara maingi ntinyari itwitago nya public participation kuthithia budget chietu lakini ogito public participation MC ari wikia at the sub county office and to wikia at the ward level no ta muthurite ku represent at the sub county level or muthurite ku represent imbi at the ward level so nka chwa ukenda anto bongo bomba kweja na maoni jao imbi bakwenda kuthithirwa ke budget making process. Miri strategy ku oversight mirandi kariata nunto ukejotega urungamirite county yonte iwo di nyingi muno no utina kiti uri bangata na kiri oversight mirandi mbio yongo kethero ugitega ugainu wone nkeri kana na thithetue ketha ni thithetue standards mbio yongo kethero ugitegera na strategy ku kuhakikisha utegu concentrate no thimenti kwithira seneta atakinye gembe ikari. Ntinyari rayo ni antu nkoromba kura na ndiromba all the 45 counties 45 ones kwau kiri 45 ones o nko baromba kura no ntogoteo ntikinyite no mwankambi therwa ngita kiri everyone twakaramthi na committee ntarite committees ra kita bakanisa ugatara kiri women ugatara kiri youth bonde ukethotarite wo antu mwanya twakaraganthi nabo na ba represented areas patikatha baumite area imwe o kana nabo ukona mirandi iri ethithetwe ukona uri ethithetwe nonto kwenda okwitokethera kurinya sub county nkwire ntinyari tona murandi na mbese ciadiricirwe na kwi sub county betaga bibi bia kwenja roji kiomba gwetaga atinda kuthiuruka kuga kurwa kaire gegeta you see na kuri area imwe nacio bate kwenda tutu batona nya stima menya kwena ipo sana Meru yandekane Meru ichikene ne Kenya nzima everybody endete Meru lakini ukaigwa ukiabo wingi imero bokuma nonto twena into bibingi tomba kwethwanya tutekuromba batu turi amini Meru tutebatiria kwethwa tukiretara msanda twena into bibingi sana no tonga bo wingi muno Meru kwou yatwagaga gukarambe guru na antu beto okarambe guru na antu beto bwaraniria everyone wone mirandi iji negweta bwega na ethithwano na number 2 kwigento kenge kithao kerwa irarire bilioni 30 bilioni 50 lakini ni anto bakwirwa lakini anto bataka ritwanze berwa kina kirathithirwona kina gitete ona no ndo mbese ite cia muntu mbeca ikaireti cia thirikari na anto ibatirie bakimbenefita na ikio ni kuga ndataba ndi seneta ngatangasa na nkeja na oni kwa mbere au ndi nande governors bariare kitega kwa Sabina kitena ile governor na oni nte kwenda kwethura twetenie twikapo kapo niyo yare anto ndene Meru county ambaria na Arua kapo yae ari thwe kiamake bugetanira kuri anto baira nto kiamake mwe omwana ingavana ikiamake awe onge seneta kwetenie kuri bangana kwa whatever gakarekana aria atienda kwinyeria governor ucio nto betre ithwe baiba njugiri bo baire kana bete baikiama bo baire you see ikio kuga oni kiombetete ndi muntu wa Sabina ndena ene governor kenda governor wa atia kote usurito kaza twenwe oni ngecha na nkamotoma ikio yani mekire kiraba kuithana ikio Meru gatorera thina na Meru ikio nonto kwana arume baba thete Meru sabari jere ngwetekia mwekoro no athithia mwega na nyetire charo mwekoro ni abuja muno mwekoro ni cheko kumberia tato cionthe kwa uwe koroba bakathurwa ndene Meru manto chakara bwega muno ntinyari aya mburuki tijekethera kuri ntuguchwa gitekia ugavana ugu support kagitene gaka kethera kuyo gatwira niki kana ne atea but kuringana na ugwe relationship ya governor na senator kiri county governor wa Meru na senator wa Meru relationship yao ibatere kwithirwa kariata. Haya, asante sana. Brentacho kiuri kiu ngokari ya kiuri kimwa kinkenda kuria my brother au ninkwenda nyi kuria
Dr. Mary au kiuria alafu ngichoke kiu kiuria kira nkwenda kuria bwana Celesio au akiri oversight kibura abangite akaithe na antu batano in every ward na tuna 45 wards ukapua 45 times 5 that is 225 akaya kubare nyamba ese ini kabisa cia abainyelete kabisa abare nyengirie 10 ndenda mbere ikwaga itasala riu kintu kebiele kwenda kuria ndaitare the same au nya akethe andikete antu akachwa antu bako oversight ba mutethere ngwene senator ndenda mbere ikwaga ritambe uno ntu uteiwate kumenya senator uteikite ari thenio nkwenda banchokere kiuru kiuna abagita mbesa anchoke ndike relationship teba mbeba uchokere ne dauga woni inkomenya senator tena pesa na numba bireria dauga na ndangwa gento kirio inditanairia na NGOs kwa ugento kira ndeta kuthithia ikurobe nchueso NGOs ira igeta kiri every sub county kwa ukukethwa kwena activity kana project ire kethwa igitekaga ku na project yeu ni ekethro yandikite antu batano kwa unandike ntokera nkethwa mbitete gochwa igochwa NGOs cieche kwethwa kwena project ndene sub county na kiri sub county yeu NGOs isi kethwa nande project yetu kethwa twenio ni ekethwa gita mbesa erunga merini anto na antu batano ibo bakethwa bakemanage gae project yeu na iyo nande cio kariaga na gutetheria antu bangi nikomenya gote mbecha ari ibo kya baba Celesio. Thank you my brother. Thank you my young brother John. Ikiurege kithomo kiuoria na imbugire ki statement ya kwa nke aria Rwaria Rwa imbugira kutena kite na kutena mbecha. But only inte selfish senator na inte selfish leader. Ndina two ways naranga so simbeche cha kubaria. The first way mbere mbejage, the second way muchara jwa senete 1 million. Currently tiko need million ko survive na ngo survive. So you will share nusu ya muchara jwa kwa half a million igeta kiri allowances tiao. Actually tedo ye muchara ni onto ke ni uranto time wite kungana anto papa nkabenda once in a week. So ntuko emo ndene kiumia iwi ntuko inya ndene mweri. Number 2, the other source ya mbecha kwa tuika nusu ya muchara jwa kwa jotengana indikete kuthithia research na ndona kwina opportunities nyingi cia development partners abako chwake muntu in authority omba kuandika proposal omba kufandwa na mato jari oja maingi jara tumba kuthithia na mbecha chumete keri our development partners buga kanya ga kethro kario nkomba kweresa. So that's the source of allowances iran kethwa nkiba ejaga. John Berocho kikiuria kirengo kuretie it's only fair no tukubore kiuria na gwetwire no oversight ward G45 na wengi kwa kote kwenda ku delegate ngoge kana kuandikana wewe kadhioro kama maguru zaku kire ward 45 kana what is your strategy? Oni branke atakuwa kuna ward 45 ila Meru na kwa oversee ward 45 ingoeni ni sana lakini ukaya wewe kwa wewe muthao iromba ikuremwa no ntugwe senator utino utika utingita ikwa abaithirite baina antu bo batethi oversight na ngoga etha ore mingo we iro wo tethwe na muntu ukaya ku tebe ku delegate ngoyo uko delegate ngoyo ukone kuremi no ntoka ya ko eri kwitho antu tekumba kune kanjara no ga kwitho amuto kai munta ende bro nikenda okura my brother and my sister kwa ya kwithira iba kone nyambere ba ukete kya senator bakare mwe bambire ku delegate teka bakare kero wa ande ugo kathithia ata strategy ko kaumba kya kore yonte yegoro indara musafara tigania utewo ndikinye monta akinyere tigania goro imagine that is one day echo indari gembe utinye monta etre ende iron kuri atire kugatha one day nkomba wete nyawondi 10 no kadha ndese neta na thayo te binde na binde ndele kadha ndese neta no bunkaremo that means ko oversight unika antu very simple teko need nyako delegate to anybody. Salesa na kwenda kuria kiuria nto moria kiuria right of reply maybe to an experience ona mam to an experience yenene mono na itonete mantu maingi mono na rimo kwiragwa mukuru no na gakuraja karinde goronkurukie mweje arungami ati anda rumana injuno Meru mbuge atire to na ward 45 na ki ward 45 ki county government to na department yekomi
each ward ina mirandi ya department ya komi. So 45 times 10, that is 450 project ile omba kuthurukithia oversight. So utiomba ko in a day, in a single day, ugoka thiuruka through tuginya 10 or 5 wards ukithithagia oversight ya all those departments. Iketo mtukuga with experience ya twenayo, it's good uderegate ngogeu kiri community na kaire thirikari ya twenayo ukataga katiba yetu article 1. It's sovereign of the power belongs to the people, the sovereign of the people. Na katiba yetu ni gutwa mamlaka ja kuinvolve wananchi, the citizens, ke process ya governorship. Kwa tuka tuteba involve ke oversight role yetu, then nya katiba yongwa itogofero ke mu majora tomba konywa twatwika senators. Yes. Jona anchoke kiri ogwe. Yes. What did you 45 children na MCAs? Yes. Baraba kitha bathuri. No kuthugania za senator no batire kwithira wina ndugu kana ngwataniro na bo, so that it makes it easier nonto we no metho ja ntegwe tukiomba kutho kimenya mantu jonde za kira gikwenderea umite tigania wodine esa uthimenti relationship yaku no kuthugania no batire kwithira wina ndugu na MCAs kana ukenda kumita go wengo uo twira kintu kira kirio muntu atomba ngwe wengwa kwa thani MCA na rita ngwirereke no kuelewa kwa the senator arita ngwirereke oversight MCA barita ngwira iyo lakini buthe bona relationship ara MCA akondo tethio bugu itaji senator akwira uketha uno sore na bono kuelewa no tu kuwa uite ngwe MCA iyo ntora mwashimwa kuwa ntero ga witengo ge MCA ndoga ugwatanire withira wina ndugu kenda umenya imbi kwenderea ward fulani buranku wari ubati guthe wina we very close na MCAs na te MCA yake ubati guthe we nya very close na MP na te wenka ake inya na the sitting governor na inya the sitting president no toka ya guthe ote close na leaders bangi ote maendeleo yamba kuendelea ukomba kwa oversight ate ya executive na governor kithira boy close likira ngure kwa gorita ngwe na kwa uchore ntobi biele tofauti ngoti kiono itherete wena no itherete wena experience onto ya ori okara TV ni kwa ndombera ntu babari yako kutitha muno chore abo utithanya muno chore na nene benu lakini nendere but turita ngoge mwe na buita ngoge yes utokurunga mironge turita ngoge mwe lakini aja governor senator no watchdog governor yes lakini kinyothe abo no chore na governor no bati ku make sure governor na kuruta ngwirereke na ibo ntoka ya kwa ile ke roles cha senator I role mwe senator ko impeach governor kwa ate komba kuruta ngwe it is very constitutional kubuthia mantu yau na ibo nto kuwatere kwethia bona relationship abo ikintu ekea kwanza anchoke kiure kira omboreti kwethia bona relationship abo ikintu ekea lakini kwa tuika uchore bura kwa nubo botuma bukara mukuritira Meru ngwe ntekona bwenu kwethia bona maana kwethia bona uchore bura mukuritira Meru ngwe no tungwe nu ni kuitira Meru ngwe kagitene gaka kireba dato baraba guchwa gitekeo governor county ne Meru ko go support kaitene ka baraba ko bakwenda itekea Meru governor ibadatu na ibaraba kumenyeka kwena kawira mwangasa kwena mitheka nituri na kiraitu oni buramo bike kuwa de partless no te muntu nyo mongo support kibo ibonke obakuwo atuchoke kiri we Salesio mbuitu tikaniri oversight is a large role senate kyoto mi ukona nkimidhoja mono urimedhoja Meru kwa overseeing kwenda kureta ngui ingi oversight kuri na ward 45 governor create muri in the last 5 years na idri na ward fund governor ngia katonya ward fund I think it's at the discretion of governor na sometimes no na inya governor bagi kirithana na MCA maendeleo za kaura as a senator ukenda mbuka ku oversee kuhakikisha ward sio ndichi kukwata maendeleo ward fund area neteo MCA kigana na governor na tekuigana na governor nto ndio na role kujari mwe muteteri what do you think ikiure gikithongi muno ambuge kiri governor romba kwija kwa tuika tikirito murongi kwa tuika either of the other two atiomba kuregana na ward fund irerio
ni untu nayo sheria ni ethithirwe ya ward fund then county assembly yetu ya Meru but kiria sheria ira ina kio shortfall ni untu kikatiba na kulingana na County Government Act ya 2015 role cha MCA ni thatu peke yake oversight, representation na registration so tino abati kuringithia chiringi kinyemwe ya mwananchi iketumi ugatega uria ward fund ya thithirwe sheria ndene county ya Meru iate propose ikathithagwo kukurukira MCA ikamite we ward fund bachoka baget MCA kathingatia mbecha iria ke the respective department ya county government so gintu kira oni karomba ndathithia ndakuruka ria mbere kutwetho twena universal itie Meru ake ende thwe kiringithagia county chionte ni untu senator ibago protect the county government batu propose a bill in the senate ya ward fund jere thithitwe ni irongo kangata actually ntijene ke kwirire njerene but inkothwani no tubati gwita tukahava look of it tumitagera kairi tukona imbitomba go change na imbitomba kuongera kana gutaura kenda MCA kutwika ena ward fund na ena account yewe ya kwa account jora MP agwa account mbecha chia CDF kana ona women rep agwa account mbecha chia gaf kenda gutiga twike MCA na gwita kuromba governor mbecha chia maendeleo kutwike nawe ena kigina kia very independent kiromba kuritana kio kuritira antu bawe nayo ngugi lakini nakio kitho ki very specific nonto etiomba kutho ward fund ikathithwa ya gwaka njira ya gwaka cibitari nonto kitho ku duplicate ngugi iria governor kitho akiritaga streamline gutwike ngugi ya ward fund iketho pengine jora wonaga ngugi ya mbecha chia CDF ni either bursary kana security issues so imachukuru na police station so igotweke ingi nayo ya ward fund ireka etho kithithwa ni MCA athirwa kimenyera ECD no to ichukuru na pengine manto jangi jaria turinditagera tukona i project governor atina need ya kumithithia lakini twambete kuthithia public participation bwa kike ndingithithia aya atutonye kiri legislation Mary kwigintu ndego bekara bukigweta jabo kiuga senator atina kiti ntijekethera gintu gikubutha enough inyawenda kwanjiria bill bugitirwa kakiti the reason is rimwe antu barabu ku represent akari batere agwaro cionde chia senator bado baga kuringithania maendeleo kaigwa ndira miri ari senator atatuthitheria barabara actually nukuthugani I kubatera kwithirwa kuri na buga watho bwa ku introduce a senator's kitty na is it something you'd lobby for? Is it a bill you'd sponsor? Yeah, by the way no kona ta katuge gintu ta womenle umanle kure ba bejire inyabo kote kyo banenkairwa lakini inyabo no komenya ibariririe na barona kiti no tuiro bambiririe konenkerwa mbeca ciao kinya woni ndiromba senators kinya batwe nonto thai mwananchi umenya gutegete nyapa mo batiko menya ikwira na nonto ngakwagite ndendo thithie kabarabara ka you see na nonto ata okuruka turienda roji yani ario no tu ari guchukio gwari umwe na MP kana governor nonto ari ona aikuthura ugirite so oni kwetikiria onto bau kwetikinya batwe tu bathatu itugwetikaniria onto bau nyatue tukathurwa turi senator onto bau no tweta tu tukariria nonto ne koreta mea senator igweta wakarande cha koruti wakaragona anto baba no bagweterete na wakini bakwenda at least ubathithiria gintu Celeste ntiko na zaka gwitikaniria niki atonjire na buruki niki otegwitikaniria kubatara kuthona kiti oni branke umba kuhura ntiko no muhimu ogwethia senator ina kiti kintu kembere tukaua ikwambia kureta kiti senator nanga mbere tukambia change katiba no to katiba yeto in black and white niko wale sana boya pyu senator atimya ko thena kiti kintu kebile ari thena kiti ya kuthithia ata kwa thei barabara nuko mena mwana ora bati umebwithia tasa sawa barabara ira main chibati ko bwithia ni MP nuko mena kwa thei to ni to vichoro choro to bati ko bwithia ni MCA kwa thei bo au nuko mena no abati ukuthura kwa thei maskuru nuko mena
mantu wa CDF lakini wemenere kwibariririe na barongero na bonde ni MPs Aruga atoka duplicate roles. iko duplicate duplicate lakini kweri twaririe katiba tuga ore getete chenche kaire at least igechenche nekirwo Kari nyambo ina right ya kusponsor bill. Ore Senate no anjiria Rwaria Rwa na ngatonya. Aya, asalesio. Ndimirega on the principle katiba. Ngugicha Senate very simple. Utengo ge development ire kinyemwe. Na ko create kit at least women rep ni affirmative action kenda ba represent the minority and marginalized people in the community ipa gwitia kite. Lakini ukataka ngugicha Senate role ye completely. Sheria, oversight na impeachment. Ntegwetia kite gweta gu impeaching governor. Ntegwetia kite kuthithia bill ni untu thirikari ne sponsor ne ejanaga mbecha ke National Assembly, County Assembly na ke Senate cha kuthithia bill ziria. Kothoro imanto ja oversight najo mbuga gitu kira tomba gutetera ni allowances. Nonto senators na boba tena mileage cha gweta in their counties kuthithia oversight role ile yao. So kuongera that's one angle. Number 2, kuga to create senators kiti. Then again ojora mpurukia kuga atwejitete ko kiti wa create senatary ne koritangugere kukothoro governor no kuthithia mirandi ira yonde. Kothoro MP nawe ena kiti we mirandi inge. So ija ambassador ijora mponaga. Ijora mponaga kidogo ande ikiembero ngita. Ijora mponaga ukataga ambassador MC na kwaja na ambassador. MP na kwaja na ambassador. Governor na kwaja na ambassador. Women rep na kuthithia atia na kweja na basari. That's a duplication ya role ya kweja na basari. Yento kira tubati kuthithia in Kenya ikweja na sheria ya total capitation. Total capitation means what? Thirikari mbeche ichi onde kugakire antu baba ichiringanirwo amwe. Thirikari yeja na mbeche iria direct kire aritwa iri total capitation antu ko duplicate roles. So ikionte ku advocate for ekite ya senator. Miri na kwenda guguchokeria. Nde oni ngomwera ari in case na menya kira nkona yani menyenya wemenero abateterere na ubori senator anto ba mekore anto batikwerewa na ugo menya gutege ntoe nakyo kyo kuigwa my brother nakorega gore batu tukugana saresio no nto wejete kuchwa kenda at least wona kire omba kuthithiria anto babaku nea senators ba tutarite 2 times anto baba ingete aba kubarega ikoro kuga atere no ntwachira gutekia aratuthithiria you see ko inya ogwa no ntota konekora giteke gya senate okeje kutho gutega anto kangi ko nomba kuthithia ground ne kira anto baku bagakorie mbio rathithirie ko nto bo keja nkwetekeire tukamberia gwikira ko katiba engi irio na ndege kiro nto thaie tiomba gwikirwe go lakini ya etiomba gwikirwe go lakini ndiuga uria twetete kinya senate Never nyawe keri nyani ngwetekerio ntujabo ya no le saresi ogwe thai menye no anki otenio no ake otena gento kiromba kwicha kutethia mwananchi Aya ribatore muthia anko gagatire ntinyari gento kia tuthithite ni atongere twingo tuferite na tugataga inya the elected leaders nya tutwingwa bara tuchita atongere the community tuchoite bibi itoferite kuthithiria antu betu civic education iketo mbate no menyo ngugesa nitanire kuna bati kuthithia atia na ate bati kuthoena kite so kintu kira oni kathithia giki ambere ndatwika senator Meru betekeria na kukurukira kura ciao mbere maoni kathire chitagwa mbunge la mwananchi in the 45 wards ngwatanirite na media houses sawa kenda twambire kuthithia civic education mwananchi erewa ngugie MCA niriko ngugie senator niriko ya governor niriko twitete o Tiankuria kiuria Salesio Mumero ugo tempo ngeri nzoku tinge na I think a very good attribute mutongerio mwaga if you ask me is the ability to lobby. Ntekuga mbuga tuge for example tumbeta kwa tukiona igitenerere mirandi ikiringithanwa na DCI kinoti. Just an example. Ntekuga that makes him a good nini lakini kire role weja DCI maendeleo za zamwe zatendo aje part of it. But na ndino tubukurega kiti. Does it mean ogwe kire period ye kumbuga miaka 5 kana 10 ya senator. Utekio kalobira Mumiru muretra in terms of maendeleo ite outside oversight
ite outside legislation nete outside mantu jau jange Governor Kiraitu Murungire ari senator netaga ome ya nthiguru akalobe a lot of projects na ikeja akanenkera governor oreo no obe so good I must lobby na kolobe tikuga mithonde na kiteko no kogwata kolobe tikuga mithonde na kiteko menya kawarire gwa karati jo karajaka o buku gitabura bugu chitania development na senator kabisa yes nyo kintu kira kiri ontinyari development agenda ya senator yes but it does not have doesn't have agenda we development ni oversight nonto ndeja ndambire kuthithia mirandi ekwa ya barabara no camp oversight no camp oversight ukona ngugira kubati kurita ngumo umo kenda nguge ya senator tigwere senator oria ikyo kuga itibati kuthro ina kite ende na bati gutetheria governor orio kolobi aya anchoke kire buruki au kwa kolobi otwerera we muritwa kolobi no kigwe network no kigwa kireito no kigwa kireito eta maju tuga maju nduke mbeve akalobi uko no kona jakawi na capacity ya kulobera Meru into oni boranki omba kubera Meru kyantu bara bonte to wami abo ote wamba kulobe nkolokia kwa nyate thai mbandikithiti youth 51 nyate tena networks nkolokia bonde nkia kwambiria mutanoche Celesio ambira andikithiti o nkambirinya bara batuku abambira bandikithiti o ona ite aiwaite na mono bedro bena careers kuna difference kuna mwanya wa kuritana na kolobe yuni ndogele tofauti tuko kuritana inyo ndeko high school tuanda university meri ara ate au ndalitana na nyaba ndalitana actually ba kulukire sana ba inya ibete university that means ende tume akuwa ukithia niko ukithia mheshimiwa kaona kuritana kubu muno ba kenda kuria mwarimu na tena kwa the onimba jiriritie siasa inde muntu munini ikoni ndi na ambition na tako ndi mukwana ku lobbying kumba na ku no example already capacity according in terms of education na in terms of even physical strength na kintu kya that age na ko lobby no mwakanya ekalinga na nyana antubara kumanya nabo age ko kampulinga na antubara kubita kumanya nabo mwaka tha inka kwa the upgrade youth 51 ngui dai banao na no bunko the ko la wata kemenya na antu saiti ikoni ya Colombia unikete it's not a problem to me fair enough about korobe kauga tomba kwetwa manta temo inya itenge cha kuga antu bara twandikithitie already batwe kwebanya tukore matunda twandikithirie tuiketie Karumo Institute tuiketie universities turobete mwaka bamwe bakona scholarship na ndeno komea imwe tutiomba gutara my brother tunga taoni kawe gutara no ngoka beta na ndi bantegete kona bayukia njara to baba inge menya bagokia njara bara bone totedio bwa mbere kinya kire nyamwera kire minisian baba inge bakorukire otedio bwa mbere na brother kawe gutara mbuga iboketie njara no tote kuona ara kuona ora boketie njara bara bakorukire temero otedio bathoma bauma mantonecha mainge sana na eto tiomba gutara my brother na nje sare swinkomenya iwo akira mainkomenya ndo remo imugera ira kamura ntetheria ngau ambira mbire chokia ba wiki na wikaia so neje na nitethanagia muno aya tuchoke kiri Celesio imwe ya role senete ku represent issues cha county yako na rewe nationally in your opinion issues chireko chie Meru eje kagipene gaka kana for some time ile ogweja senator uringia ndagota ko chi represent nare number 1 ki representation ogoti gwikia manto jaku jaro kuona na jejo makosa Meru tuthirito tukithithia na atongeria betu no batimbere mokarania nthiguru nanto baku kendo menya their real issues jora ukweje an example ile uga tugweta tugekira antu stima na gwatuika ti stima priority etu karimbi etu karistima so oni mbugite nkamba kwithwa mbere ma that the one day senator is one of the senior most politicians in the county so nkaro betu twina unity na atongere batu nabo MPs MCAs na governors batu urokethwa reo twina unity kenda tumba kumenya issues chieto ni untu issue ire chire South Imenti ticho chiebore ichire chiebore
ticio chiregembe centro so rakinga karanye na atongeria baba nthiguru tukomba kwerewa issues iririo number 2 ojora nkugaga ntiumba kuthonde all over in the 45 wards so antu bara bakomba tano nkethro mbikite training na ndaba andika ibo nabo baketho bakiumba ku identify the need issues iririo then ya wards tiao kenda mpomba ku represent in the senate but mbuge generally ishe public participation jame wetereza thon issue in the county yeto ya Meru na ti county ya Meru ake ikenya yonde. That's number 1. Number 2 issue mere bakwara iragia ya employment. It's a very very big issue na onike into kirantagete tha intinyario kenda nguge yange wande kwenye thirikari maratazi jara wetagua ugatumira nkoroki ngiri 15 kenda oja kwaya lakini wataka jare batu turarunga maga kiratasi kimwaki kirarunga maira manto jau jonde kiratasi kia self declaration na pepere self declaration ni contain manto ja jonde wetagua gita kuthithia atia kwande kwa so nka lobby twina sheria ya igitaria muntu akwenda kuandikwa thithi yake self declaration aya KRA tigana nayo jau jange tigana nayo so those are the big issues ira mpomba kuthonkiona lakini unio njire ngere mpomba nayo kungatha issues ira irio kena mpomba ku represent the senate. Aya mam kiri ugo issues chiri kukuthwana chi county Meru iria ugo uka sauti ya Meru ndene embunge ya senate wetano iro kauga antikirira wambere nikiambirie imbugire the age ya 5 years experience 3 years experience kendo kuige kunduma mono no ntoke thana ndi mwana ocho arathi university areta nguge nore lakini nande ni eterete 5 years experience kenda amberia kenda aria ageta nande ethure na 5 years experience kiu gento kiambere kira gikunduma na inya mono no ntwana betu tikenge bakurira nja arithi university akaranwa nja agamba korwa apply nguge uri on the rerwa 3 years 2 years experience ngori na mo youth yakamba kuona 2 years experience kwa gento kiu kiambere alafu kire bara nande tukethwa tuki no teni kauma najo no mwanka wethirwo kiamba kuona antu baku o bara mbukire woni twakaraga nthi nabo menya kwina mantu chira chetagwa cha ninde echara ninde chara cha kuruma nonto ojo aina bwawe na nene kana karaka ina thina kana muntu ora ina thina tukareta mantu tu kana area nonto ni ntiuma na chakwa ngokera ndi seneta mbuma na to chakwa ndeta mbikia bunge no mwanka woni ngakaraga nthi na antu betu area yaba tio area yetu area ba ina bwao ikambero ntubona ogwo geta najo no kuigwa na kwe gento kenge nabo baseneta bathithagia na bunge bangi ituraigwa kuri abunge betaga 3 times pa miaka mwaka atakinya bunge no kuona choka akiri antu baku no kethura menya ngugira bara ino ikukara Nairobi patera kara akiri antu na ore ora kananagia na antu irio kangatha mantu cha mainge cha gwikia na ariko lakini athore kara Nairobi ugo ri mama gokira nya wacho impiutete kugo kaga kwa ugo tiro gatonya bunge lakini yoni nketha rwande na nje kwa inaja na iko karanaja kwanja oni nande no ngwete Meru yonthe baba nchukairia mena ne aria tha komisio tuko ngeta bunge mbandikite nkecha kwenu ogwo no ntona ino rachwage gite na nteguta ndeje ogwo kamboni antu bakambira kira nkwandika thina cienu ngeta nacio ndeta tukariria you see arimbira mathaje tu ijathirira muno mbuga nkabwa o muntu kana tukianjira na uwe John kuri na senators kathumbama kana tongera ba guchwa gite kya seneta nikiugwe na mbuga kiromba kura cha kukiri mutegeri mbere tumaruka bude uge bwa kuba muthia kiun kiromba tambiri nara ai okay, thank you so much ke muraithiria o Rwa TV na ke Mumeru nkwira ibwega igoturaithiria na nkwira ibwega ikwithirwa on supportete miaka iyo yonthe kuma 2015 nimbwirite ugeta koti chietu uteagarie tore yakwa ugeta assembly ugeta national senate ugeta nya national assembly yetu ugeta county government au bichi yao either mpandikite petition kana mpandikite memorandum kana demand letter ngeta tataira Mumeru eyo ngugi iria bati kuthwa kirito ni senator nombethiritwe nkirita miaka iyo yonthe so thaiji kira nkuromba ni bo mpenka theu ukurukira kura chienu ntariki kenda na ni buije ngugi ciakora mbethirite ngichirita ntinogua
imbwirite ti kanya kangi twinako kakuthura senator uria utita mama gitandene kimwe na governor kana MCAs kenda mbeche cia Mumiru ciumba kwinyangua thaire bwina kanya kakuthura nchamba iria ikoria kingotore kia Mumiru ningugire kukiritite kenda Mumiru omba kuona ruji Mumiru omba kuokana ka Mumiru komba kuona kithomo gikiega kia nasari kenda Mumiru omba kuona utungatiri bwega ndene sibitari cietu rwano rwakwa ni gashati gakambikirite na ke ballot paper iyo ndo mwisho au iyo ni we 10 itau wampenda mpati kieku na wigwa burunte kongana o au kamboxine kau mbikira x ibwega sana na njire kwina to bamata ibwega muthikiria ambe kiwe kairi ndagura rieto ria kompito Mburuki John na ndirombe tigike senator karatasi ni senator turi antu 10 na unini obathatu na rwano rwakwa imira buranke omba kuwa anke omba kubromba nete yo kinene tombe gukiria wana youth no ntu iboko na youth ituthirite tukinyeleka na batu itu tomba kurita ngwe nene no ntu ka kwa ile kuma tene ayuthi bara bonde bomba kwithia bakeo ngwe bombete kwithia ba emerita na ibombete kuona already nyao nimba mbirite kuita ngwe onto uteka utewo ndinye mo Meru county ntaomba kwithia ngikinya na nkiboyera ntaka emwe nkamiuku ngwe ne chwa bungi buranke ndo bwira batu tukaria Ameru to Ameru to yantu ba mariko ya thatu to na tiania to na yembe na imenti buranke ndo bwira batu tukaria Ameru to mariko ya thatu mukuru wake yakwithira aina eka ithatu aira nthaka o muthaka eka imwe buranke ndo bwira batwe mwembe na ero ete ukulukira mithika linturi arthanwe kekie muimenti na thaniru ete ukulukira kiraito murungi ende iron kuri abatu tianire na ininka kana kenu karwami kabuku atiania yoke yakwire ibu onto kuburomba nete yoke ne athikiria na antu bonthe buigeru nyatiani kio boanje igana kamwero ametie bo migeru kio buwe nyatiani nyayo ri ukaithe wena ntaka ithatu kwaira muntu kawe bata kwe ibo yeni Nanjire kwita fadhali ibwega sana kwa kututegerete na bona batwe turi aja kwa Rwa TV na ithari ndienda kubwira Ameru betu ibuice mirio kirima bwintha ibo muice ngugiria itaga mbere buru oni nkumenya kwina ekuru bara ntegaira muno kwina ekuru bara reformers bare arebi bara batenda kuonwa ni antu ndikwira mwekuru tariki kenda etawikire mirio kirima tiki kwina ana bara nabo ndachukirie bonthe bara batura town ndabaikia chundure somu ana bare aciari bao ingwitikia tariki kenda botiurirwe imere kirima kwina akuru na ana akuru bao bathekerwe bainchera ana bau na aciari bao oni mbategaira ingwitikia botiurirwe imere na ndiuga kire tamu ici ichere turaete arume na tuonora ba ututhithia roi antu tweni mwekuru gitiki gia seneta kirienda mwekuru na inya ikundire bokuthithia ibona twamba konenkera mwekuru kende thro na gitiki ugia tireshara na onini nkomba gutitika ntomurume ka mwekuru rio kethirwa ai ngavana oni nkamutitika na mbeca cienu itireta thina Ameru tariki kenda bombe kura na nkibwiraga mpeni kura cienu na wingi na mbere ibuice mbuitaira nguge na nkabuitira na nkore guciendera na oni ntikana kaimamira wona ingochokia koro bare arebi to Meru ikarema ngai abutharime sana na tuonani tariki kenda na buturombere tu bathatu ngai abutharime. So much. Eta Miri Muthoni kirima arungi na kiama kia Safina itokari na John Buruki ni muruiri kiumbe rwano rwawe ni mira na ni itokari na Salesio Mutumadhuranira rwano rwawe rwere t-shirt na colors iwe kirite ari muruiri kiumbe kwa sana tubakona kanya gututea utukubana arua kana ukorobana ro kwija kire studio cietu. We wish you all the best. Thank you. Mutegeri Rwa TV ona tugwikira gatanta Rwaria Rwa Mukondo Joyere Rwa Useneta County ya Meru ngochokire nkatho chemwanya no tubakona kanya kugwatana bawo twita na mbere gukenera mibango ya Rwa TV uni mitagwa ntinyari Kenya.